Di siala ng mga rari do yakana kon nami buru nami do bire nami dia palatikyon nang matubutubun nami tubuguni lamano atong bedamang ma musik ait sibulbulo ni. Ya, maulia tema di Tuhan na mga leon hay pason Tuhan mo kay nakon nami buru nami do bere nami sahat tutumu ay tugu kami tupuguni lamanon ope di hamu kay nakon nami do buru nami bere nami upasa tami ama bertikiat Tuhan mo gabi majalah horas majalah gabi shalom horas sudah jalan. Iya, luar biasa semangatnya masih ya. Jadi mulai tema di Tuhan, mulai tema di perpenguatan di pertikian berjolo sahali pudok kami tong mulai Tuhamu na Tuhan nami alam mangarade do hamu tikimuna di hami anak komuna iman apa tupa perayaan ulang tahun matu hami anak komuna dia pala pertikian. Jadi songoni majo mungkin hata sotik syak kami Tuhamu na Tuhan nami narong dope di pogun ilamanon. Jadi asan yang mulan nami masong panortoron nami dia pala tikion. Jadi amang panggul pergosyo dan dialak manogot tinaruhuk batari di Jolo matu Tuhamu sia dua di tonga mahamu si bajagaron di budi mahamu si payemawon nungabe mangarade hamu ama nauli matutu. Jadi amang panggul pergosi ala ni mula-mula nami nama sama panoron nami di apalatikian asa sianjur may mula-mula sianjur may mula tapa mula ni rumah isuk may itu mula ni rumah gorga mula ni jolma may marbisuk mula ni jolma may marroha ala marmula do songon gondang marujuk masamat tali asa takas mabenda mang dihami gondang mula-mulai. Matutu amang panggul pergosi di sopri itu hame neng marsoba mahami marsoba matutu hame itu amat tanah martua dibatasi topa langit dohot tano asa songon hata di situ tua matutu dohot nami
asa tangan may botohon wujud na may jari-jari 10 may marsi ganjang-ganjangi di sopwe hami jok-jok siat generasi muda keluarga para si Raja si Kota Batam asa jumolo mahami marsatabi satabi madia mata raja satabi di nata soribada satabi matok di situan natorok napungo di pogunya lamanot nalanong nga betututak kas di bek kamu dihami godang mulai-mulai no yang betutu udah mantak kasih hamu ma dihami godak subah-subah. Mula teman tutua mang panggul pergosi di soput tutua dong duhugong kami silo nami nani dok moringgi si Tio Sulara nanti nompan ni pamarentah si balas rohani danak matutua si balas rohani dok akai nata sorry pada andorong kubasat kami untuk panitia Jangan lumayan non lihat tonon nami asal dia gawe dia horas dihami pemuan generasi muda keluarga pepara si rajulan sekota Batam jadi yang penggol pergosi asa binua mai kana lihat taruhon tu dulu sanggul tuk tabu matu tu hami na mga lihat manogodang na si motor sanggul.
jadi no yang pepertikyan nun gubasahat kami matuhamu na tutuan nami asa rohamu ima semua nabi-nabi kami di pogo nila manon asa tong maut tutu tangiang tuhami anak komuna akatang yang nauli nadenggan nalau pasahatong muna tuhami jadi bertikyan nun gubasahat kami matuhamu na tutuan nami mulate Majalah horas dia mau ya anak nami generasi muda sekota mata. Di gora-gora muna di hamina dua-dua muna. Naman yang tanya nami di tengah-tengah pertemuan muna sanggiat sinakak meruangmu marhide sabi-sabi dahuli sabi-sabi nadenggan di hamu ya anak nami do buru nami. Posro adi kita saluna akan ada hirim muna akan ada sita-sita muna saya dipasuk-pasuk Tuhan. Ope dihita na dua-dua do panyaran so mahita inarwa kudus mahita secara menabi-nabi na sederhanai matawan ala namar ber kita do pagtikian adong do manabi o diulos sosde na sederhanai man na makurang iholo ate na dua dos marwata ate narwa kudung sino kita sabi-sabi pro mahita mangulok-ulok yan nakonta sa luhog na buruta ate wala te. Amang pa din nami. Isang kami na tuwa yan ako nami. Ima si Raja Luan. Lain matangnya kami. Tua mata nomor 2 di mata. Marhiti sabi-sabi nami. Yan ako nami dobor nami. Baik ka uma. Ay si Bulbulo ni.
Mulya te mata basa di Tuhan. Di saluut na tangyang nami tamata na matua di bata. Sahak ma jala ape ma di hamu. Postra muna Tuhan tama madongan niya. Nang di dia ma hamu manggulaw Tuhan tama maskas. Jadi asa doon nami ma hata na matua. Emis tabatua ma paglilihom sibor. Di bata na matua. Saluut na yan ako nami. Totok di pararo. Tua pinasangak mamu si tuamu buti mah Gabi majalah horas melihat matong hubasat kami Tuhamu na tutua nami siya nung araw tutuhamu di nama nabe kami suaksoni pasahat bantang yang ka tutuhat namar tua di bata ang giyak matutu sa luhut tangyang elek-elek ta saya ditangyang Tuhan ma jalan di pasau Tuhan ma sa luhut aka napi narsita ni rohatta terlumubi may dihami anak komuna na dong di kota Matamon. Jadi asa nang urutan nami mamusi sa panorteron nami. Ala nung nga sebagian nakinong di pasaha tu hami sa ulo-ulo. Alay mungkin gudang dupe di hami akka dongan na boso neng mangulo bitong. Jadi amang panggol pergusi. Sulo-ulo pamaniak kami di pogo niya lamanon. Soni Tuhamu hahaduli nami. Selamat datang tong pasadang nami Tuhamu. Musi sabi, malutung adok roha biarkan na tutuan nami sok sendiri hahaduli nami rohamu ulubihamu hami asadong matutu tambah ni tumpak nami di nama nupahi ulaun ni hami generasi muda si rajulun di apala tikion jadi amang panggul pergosi kalau matutu hami sesama hami nomor syahulungan asa benda mati hami gundang ulu-ulu binari yang riangi baik kamu mak
anong nga betutu dito lupi hamo hami imaso nga manjalo gonda mo lupi. Zoay petutu nek pojungan nami maso nga panartoron nami. Asa tinahumay mo tiyo bay nagtupanuhatan. Bedamang madahami gondang sitiyo, padung damang matuhan sa hatan.